No, justamente. Ahora está controlado que ocupa el árbitro. Pero qué cojones, aquí no me puedo anunciar más nada. Ahora van los para aquí por el otro. Vale. Despois somos nós os tipos que poñemos as fichas. Despois son eu que poño as fichas mal. Non se falta, pues. Sí, los acordes, poño con los acordes. Despois son os infantiles. Aquí volve un como os demais, trae. Gracias. Ai, non é este. Non sei se é este. Non é ese, non é ese. Eu xa le viso me quedar Beatriz. Sabes? Como quedaron os alevins allí a Carmelo? Os alevins como quedaron? Perderon? 13-0. 13.